Omuramuzi wa kooti enkuru mu Masaka Victoria Nakintu Katamba atandikire kuhurikiriza omushango ogw'abaana b'ishomero ab'ishomero rya St Bernard's SS Manya omu disitulikiti ya Rakai abayokize bataahi baabo. Orubaju oruhababi rwebembirwemu Deborah Itwau rugizire ngo 2011 okwezi kwa 11 omwaka gw'2018 abaana b'ishomero ababire barimu Henry Taremwa, Dickson Kasure hamwe na Alex Mugarura wabire nayosya capati hii n'ishomero eri nikigambwa ngu bakosya oburaro bw'abaana kandi ahi bagiire kuhenderera abaana bakuhika 10 bakafa kandi n'abingi bagenda baine obuhuta. Aba nibajunanwa emishango 50 erimu okwita, okushiisha hamwe n'okumaraho ishomero kandi aba baheze emyaka 8 bari omu kihome. Orubaju oruhababi rwahereze kureeta ab'okuhereza obwa mushinja babiri abarimu Henry Nsubuga owabire mukuru w'ishomero hamwe na Proscovia Namuganza owabire namuyambaho aha ishomero rimwe eryamanya SS. Orubaju orukujunanwa kandi rwebembirwe omupurida warwo Samuel Sechewa aburize Nsubuga ebibuzo bingi kandi yayongera yashoborera ngu hariho n'abashomesa omu bwire obwe ababire nibenda kubingwa aha mirimo yaabo abarikubaasa kuba bayenyigire omu nteekateeka z'okwosya ishomero eri ahaferiremu abaana. Henry Nsubuga ashoboreire ngu abarikuteekateeka kugira ngu bayokize ishomero obwire obwe bakaba babingirwa aha ishomero rimwe ahabw'emicwe mibi kandi n'ishomero rikuza kusya omwe omu baana abarikuteekateekwaho akaba ari omu kaduukiro ka polisi kandi ekitiinisiize kooti aha nshonga egi. I don't have a proof. You have no proof they participated in the ban. I don't have any proof. So when you are telling students that were in your school about what happened, whom do you tell them are suspects? No, we never talked about the suspects. Oripurida w'abakitabariza ba Samuel Sechewa hariho akatambi akaresire omu kooti akarikworeka ngu hariho bakama b'amashomero gamwe agarikushangwa omu disitulikiti ya Rakai hamwe na Kyotera abarikuteekateekwa kugira ngu bakejumbira omu kikorwa eki kandi akatambi aka nikoreka na baasa w'ishomero eryamanya kuba yayejumbire omu kikorwa nikyo kimwe. So yankwata ennaku z'omwezi nga 5 Desemba omwaka oguwedde. Gwinga bakolanga ki? Nga bannanga okwokya essomero ya St Bernard's Manya. St Bernard's Manya. ebeera wa? Eri mu Rakai disitulikiti. Wali okenyereddwawo? Twayokya essomero ky'abalenzi. Tewafiiramu bantu? Mwafiiramu abantu 10. Mwalina kigendererwa ki ekyakwokya ssomero? Twalina abagagga 3 abaatugula okwokya essomero. Mwali headmaster wa St Mary's Sanje gwe bayita Mr. Lukungwe, omwali director wa St James Kyotera bamuyita Dick Mwesezi, omwali ne baasa w'essomero ya St Bernard's Manya. Sechewa ayongire yashoborera ngu we aine amaani kandi n'okwikiriza ngu ahabwa obujulizi obu yareeta omu kooti neeza kubwikiriza kandi ekyomushango omuburinganiza. Mukulu yali head teacher headmaster w'essomero eryo mu budde obwo 2018 abaana lwe baayokebwa leero yabadde omujulizi. Mu bujulizi bwe bwawa alaga nti nga bo essomero tebamanyi abaana bano abaasibwa kye baakola mu kwokya essomero. So tubadde n'ebibuuzo bingi era tusuubira nti omulamuzi ajja kubigoberera alabe eddala nti abaana bano baasibwa bwemage, abaana bano tebalina kye bamanyi ku kwokya essomero. Abantu abaakola ekikolobero ekyo bali bweru bayinaayina ate bano bo babadde mu nkomyo okumala kati emyaka egikwata 8. Gasha kwa Bashiru Karema habwa Tayari West.